ejo umusaza w'imyaka 90 n'imisago drone iramurasa so umusirikare so mudemobe ni ukuvuga ngo uriya musaza drone zibanze igafotora ikamenya ikavuga ngo uyu nguyu bamara bakabonaga kuzituraga ibomba ikavuga ati murasa ntabwo ririya bomba ryaguye hariya ari gihanuka ngo rifature ya musaza ririya bomba ryafashe uriya musaza kuko uriya musaza ari mu bantu bagomba nabo gupfa ni muremure afite izuru rirerire ikindi no kubwira iriya mu Minembwe dufite amoko menshi siko hari abashi hari ababembe hari abafurero hari abanyindo kwantegera hari abarega hari ababango kwantegera hari amoko nagashenga ngaho mbwira muri izi ntambara hari umushobora wumva ngo wapfuye nta bundi bwoko na bumwe bwari bwapfa sinzi ko tuvuga se tibahubukaga barabanza bareba isura hari umushobora wumva wapfuye hariya hari umubango wangu ari ubundi bwoko wari wumva ngo drone ngo yahushije nimba turi ko tuvuga ukintu ntumubwira ngo turifuriza abashika cyangwa frere ko turavuga muri rusange mu moko yose tuye hariya uyu munsi harashwe inka y'umunyamurenge harashwe umunyamurenge harashwe umusaza w'umunyamurenge harashwe ayo moko yose ahari ntawe tumva bataka ngo barataka umugambi wabo wari ukumara umunyamurenge wese agashira burundu bakaranduraho uramuzi wose umunyamurenge akibagirana ariko twigwana yateze ibitugo Imana nayishiraho ihema ryayo yavuga ngo n'abantu ntibazashira niyo mpamvu utazarimuka ariko bariya bose babigizemo uruhare n'abantu bo uziko hari intambara nyinshi zaba yariya abanyamurenge benshi rero bagiye berekana inzira habe na drone bari mu Rwanda bakerekana map monde neza yiwacu bakavuga ngo ni murase hari umuntu wagiye mu Kagara kubera yuko se ari Akagara hakaba abandi bahamagawe bari bafite ijambo bavuga rigashaka nko kumvikana barabahamagara kuri telefone nibo bangarura barababwira ati mwabagabo mufite amagambo ameze neza ariko aya magambo yanyu muyakoresheje muri ubu buryo bwo kugambana twobaha amafaranga kandi muzoza mubivuga muri ubu buryo barababombora uwo ni ngarura yarabombotse ngarura yarabombotse Manyota nawe yagiye nkangarura Manyota nawe ari umuntu wamufashe kubera kuvuga yaraguzwe hari umuntu nawe wamufashe bugwate aho tugende yarabombotse nawe ababifaranga harimo ngarura hakaba Galasi Galasi nawe yaraguzwe ntituzatega amajosi ngo batemere tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho reka none dutangire dushimira twirwaneho tubifuriza intsinzi iteka ryose Imana yo mwije ikomeze ibane namwe n'ubundi nibana namwe abanzi banyu ni benshi abavuga nabi ni benshi ariko nanone turabizi ko Imana iri kumwe namwe nitwa Nkomeze Eric ariko ntabwo ninje nyine ndi kumwe n'umugabo reka kwigire kandi gusuhuze twinjire mu kiganiro ndagira ngo tugiye twibwirana aha ngaha ariko tuzatuhora tugira abashitsi buri gihe niyo mpamvu tuzaba twibwirana nubwo tuba twibwira batatwibwira nabo ariko tuzaba tugerageza taco bitwaye nje nitwa Muvandimwe Christian Rusaku ni wacu ni mu Minembwe mu Madego murakoze ese navuze wacu nawe nahibagiwe simbizi ni wacu ni mu Bibogobogo ni wacu hanyuma nanone reka dutangire dutanga mpore ku banyamurenge yego bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye bibabaje biteye agahinda bigize imyaka bicwa nabi biticwa abandi barobanurwa mu bandi bantu mu moko 450 aba muri Kongo abantu badatuye muri Kongo batari abakongomani reka tubabwire ko muri Kongo haba amoko 450 ariko ubwoko bw'abanyamurenge bari bwo bwicwa umunsi ku wundi bicwa n'amadrone bicwa n'imipanga imbugita amacumu n'ibindi n'uyu munsi rero bakaba barayibishe bamwe muri abo banyamurenge abo nibo tugize ngo tuze nanone dukomeze twihanganisha reka manu gweze umwanya nawe tange impore kuri uriya muryango wabuzura musaza w'imyaka 95 wishwe na drone muzukuri tuzahora tubivuga tuzahwema gutanga mpore iyi ngoti tuvuye
nimara kutuvaho uzukuri natwe tuzarekera aho ngaho ntacyo tuzoba tukihatuvuga. Cyakora hari n'ibindi twavuga byiza bizoba biri aho ngaho ico gihe tuzoba twagezeho, tuzoba twadukora, tuzoba twadutunganya. Dutanze mpore kuri umuryango w'abagorora n'umuryango w'abanyamurenge muri rusange, tukaba tubabwiye ngo mwihangane. Iki ni icyorezo tufite, icyorezo ni epidemi twatewe na leta yacu, ariko kandi bizarangira. Mwihangane, Imana yo mu ijuru igumize ibakomeze. Murakoze. Ejo hari n'akangahe harya? Ejo hari gatatu n'akazi rimwe. Ejo hari akazi rimwe, none niho na kabiri. Uyu munsi niho na kabiri. Ejo n'akazi rimwe hari ku minsi 23 y'ukwezi kwa gatatu na gatatu. Ukwezi kwa gatatu. Drone ya leta ya Kinshasa n'abagabo twarahumiwe bwo Nyamurenge. Muri iki cyumweru turimo gishize nako nko mu bya na gatanu muri weekend, drone yaraje irasa umwana w'imyaka 14. Mwarabibonye imurasana n'inka n'undi mubyeyi wikanze drone irashe iruhande rwe ahita agira pressure arapfa. Ejo yaciye iminsi ngahe, ejo umusaza w'imyaka 90 n'imisago drone iramurasa. So umusirikare, so mudemobe, uwo mwana ntiyari umusirikare, n'imyaka y'imwemerere kuba umusirikare, uwo mubyeyi ntigeze aba umusirikare, ariko abantu ni bari ko bicwa. Twamara kubivuga gutyo, abandi bagahaguruka barimo bapfurero, ababembe, abategetsi ba Kongo, abarundi ndetse n'abamwe mu Banyamurenge baguzwe, bakavuga ngo ni amahoro mu Minembwe, abantu bari ko bicwa. Uwo munsi dufite umubabaro w'abo bantu bacu bari ko bicwa. Dufite umubabaro w'umusaza, umubyeyi w'imyaka 90 wishwe na drone. Drone zije kurasa umuntu yamubonye. Ko turabura amagambo twabivugamo. Isi yaratwanze, isi iratwanga, amahanga araceceka, noneho bagera naho binjira mu bwoko bwacu nabwo bari mu kubukoresha. Birababaje, ariko dufite twirwaneho tukagira n'Imana y'Umurenge. Uru rupfu rw'uyu musaza w'imyaka 90 n'imisago n'urupfu rw'uriya mwana n'uriya mubyeyi bapfuye ejo bundi bikurikirana gutya, batari ku rugamba bari kubicirwa amazu yabo, urefata gute bana muvandimwe? Nta kindi kintu no bitekerezaho cyangwa ngo ico no bivugaho. Nibyo n'ubundi duhora tuvuga n'abandi bakabivuga. Urabona uru rupfu uno musaza yapfuye, nigo wopfa, nigo undi muntu nawe yopfa, nigo umubyeyi nka mama yopfa, kadata yopfa, nkundi nundi. Noneho babuze ubushobozi bwo kubarimburira isharimwe, ariko iyo baja kubugira bakabona nk'ikibomba cobarimbura kuri rimwe wita ngo pa kikabapunguriza akazi, ico baba barakiguze kera. Ico nshaka kukubwira, urabona drone ntizihubuka. Drone ntabwo izirasa ngo ivuge ngo ndashe ngo ndatibuye gusa. Drone zibanza ikagenda igafotora, ikazuminga, ikamenya ngo nindi irashe. Bari abantu bose zirasa, ziriya nki zirasa, iriya misozi zirasa, ahantu zirasa, abantu zirasa, iba yamenye uwo yarashe. Iba yabikoze ibizi. Kandi nta bomba rya drone riza rigenda ritazi iyo ryagiye. Riza rigenda rizi ico rigiye gukora, rigakora n'ico rishaka, bagakora n'ico bashaka gukora, rigagikora. Ni ukuvuga ngo uriya musaza drone zibanza igafotora, ikamenya, ikavuga ngo uyu nguyu. Bamara bakabonaga kuzituraga ibomba, ikavuga ati murasa. Ntabwo ririya bomba ryaguye hariya ari gihanuka ngo rifature uriya musaza. Ririya bomba ryafashe uriya musaza, kuko uriya musaza ari mu bantu bagomba nabo gupfa, ni muremure, afite izuru rirerire. Ikindi no kubwira, iriya mu Minembwe dufite amoko menshi, siko?
hari abashi, hari ababembe, hari abafurero, hari abanyindo kwantegera, hari abarega, hari ababangubangu kwantegera, hari amoko nagashenga. Ngaho mbwira muri izi ntambara hari umushe wari wumva ngo wapfuye? Nta bundi bwoko na bumwe bwari bwapfa. Sinzi ko tuvuga se tibahubukaga barabanza bareba isura hari umushe wari wumva wapfuye hariya. Hari umubango wangu ari ubundi bwoko wari wumva ngo drone ngo yahushije ngo baravuga ngo jahu ngo wararashe ngo birage. Iwacu hari abakecuru b'abafurera abanyamoko kubera ikibo ko itarahusha ngo irasa umufurero cyangwa umubembekazi ko itarahusha. Kirarasa umwana wabo, kirarasa umwana, kirarasa n'inka, ariko se barazigira bagira ihene ingurube, kurumva bagira ihene nta ngurube z'iwacu, ndagira ngo ni ihene yabo kurumva. None se ndakubaza ikibazo, kubera iki ibyo nimba muzi ukuri iriya hariho abanyamoko bariya babashi, abapfurero, abaki, abanyindo, abarega, kubera iki bo bataza baraswa n'ayo madrone? Kubera iki ko nta nzu y'umupfurero baravuga ngo twagize reka kubwira drone uko izirasa wa ni apareye batuma igenda ikarasa neza icisha kuri radio. Baharashe babizi yuko ari radio. Amazu barashe hariya mu Igakenge bari bazi neza ko aya mazu ari ay'abanyamurenge, harimo abantu tubazi ubona ko azapfurunduramo abana b'impinja, harimo abantu bitwa abanyamurenge. None se ko bataragenda ngo barase umupfurero cyangwa umushi ko itararaswa ngo bavuge ngo ni impanuka yabaye ngo igwa ku nzu y'umunyamoko, ariko baba babizi. Nimba turiko tuvuga tumubwira ngo turifuriza abashika cyangwa abapfurero ko turavuga muri rusange mu moko yose atuye hariya. Uyu munsi harashwe inka y'umunyamurenge, harashwe umunyamurenge, harashwe umusaza w'umunyamurenge, harashwe ayo moko yose ahari ntawe tumva bataka ngo barataka. Kandi nsukuba ngo waracecetse ngo babizi ibanga, turabizi ku mugaragaro. Ibomba rizaritubuka ryarasa umusozi tukarara twabimenye yuko baraye barashe ku musozi witwa ngo Runa, umusozi Runa haraye barashe inzu ya Nyanaka irarashwe. Kandi bari abashi bose bari iwacu ejo abenshi turaturanye n'abavandimwe turatwana hariya. Ndabizi hari wanyu se bose abenshi hariya, abenshi bose hariya ngira amanimero yabo tuza tuvugana cyane. N'uri bukabeje ndakuye mu wazi gushaka mwabanye hariya, amakuru yose ndabazi, abana babo bose ndabazi, abagore babo ndabazi, ibo ndabazi, amaduka yabo ndayazi, bose bari baba hariya keretse uwo warahaje, keretse uwahaje naravuye hariya nawe yoza yapfuye. Ayo makuru sinoreka kubimenya. Ifoto y'uwarashwe irahari, inzu y'uwarashwe irahari. Ni ukuvuga ngo umusaza bamuzumize, baramureba mu maso, bareba uburebure bwiwe, baravuga ngo uyu ni umusaza w'umunyamurenge, nimurasa nimukureho. Hanyuma uwo musaza tumwifurije ko ridashira, kwihanganisha uwo muryango n'umuryango mugari w'abanyamurenge n'abakunda abanyamurenge. Turabizi ko hari n'abandi babazwa n'ibyago biri kubitubaho, turabizi ko hari abahangayishijwe nabyo badusengera, ndetse hakaba n'abandi badusapotinga mu bundi buryo. Ariko nanone tubabwire yuko umuntu adapfa igihe kigeze, kandi Imana y'umurenge irahari, ntabwo tuzashira. Ni ukuri iyo haje kuba Imana itahari, itaradushize amaboko na twirwaneho ngo bagume hari, twirwaneho itega ibitugu ibundi abasaza, tukazuvuga ngo Imana natwirwaneho. Uzuvuga ngo Imana natwirwaneho, ni nk'Imana n'umwuka. Uzuvuga ngo Imana cyangwa uvuge ngo twirwaneho, uzuvuga kimwe, kubera yuko nikagura tuvuga ngo Imana none Imana ibirimo ubutatu butagatifu. Yego, haba hariho
Imana Roho Mutagatifu kumva uzovuga kuko twirwaneho nakavangingo kamwe ko mu bumana sibyo nyine byo kubwira mana Imana natwirwanira niko bimeze no kuvuga ngo twirwanire hariya hamwe n'Imana nizo zatumye tudashira kuko umugambi wabo wari ukumara umunyamurenge wese agashira burundu bakaranduraho uramuzi wose umunyamurenge akibagirana ariko twirwanira yateze ibitugu Imana nayishira ihema ryayo yavuga ngo abantu ntibazashira niyo mpamvu utazarimbuka ariko bariya bose babigizemo uruhare n'abantu bo uziko hari intambara nyinshi zaba yariya abanyamurenge benshi bagiye berekana inzira habe n'amadrone bari mu Rwanda bakerekana map monde neza y'iwacu bakavuga ngo ni murase hari urabona dore namba nyanaka n'ini mwishiremo mu targeting neza mu murase abanyamurenge abo banyamurenge buriya uzarebe nta hantu wari ndagira ngo warahinze naje narahinze ndari umuhinzi Imana ikaba nta hantu wabuze ugahita ukabona ibigori birashishe cyane ukabona birashishe ahandi hantu ukabona ibigori byaranyangaye ibindi ntibyahetse ibindi ukazubona bishishe none reka nkubwira amakuru bari abantu bose kandi cyane uzorebe ikigori gifite kutazakura cyangwa ngo kizagira ikintu kizaheka ikigori kizaba ingumba ukabona kirasa n'ibindi kizajega ahubwo ntigifite umuheko kizakijega akagara kose ni ibifuma by'abanyamurenge ni za bigori bitaheze kandi uzorebe bari abagabo bose bagiye kuja kureba Neva bose barajeza usubira umugabo umwe gusa iyo byamugendeye gusa sinzi ukuntu byagenze hari n'agafumba kamwe kaza kanyanga inkawa mwagi watukuye ibindi mbize neza niba abantu bose bitwa ngo akagara akagara bose ukabumva ukazabumva ngo uyu ni akagara uyu ni akagara uyu ni akagara uzamenye ko ari ibifuma by'abanyamurenge no kuboneka ko kundi umuntu ahinga umurima ugatera imbuto zose ukaziterera umunsi umwe zikamerera umunsi zigakura muri wa murima ukazibagarira hamwe ukagira ngo irahetse naho ifite igifuma hariya cyangwa se kigashisha kitafite nico cyahetse wa murima wawe ukomeza kwitwa umurima kandi ukawusarura uza wita ku bifuma no kuvuga ngo abanyamurenge tukagira na za menya y'ishangwe menya y'ashangwe nabo turabafite ugazusanga karaha akandi karaha ugasanga ngo se ngo byogenda gucya ngo ni akantu karaho nyine kameze nk'imbuto yameze nko kwibuye ngurukize cyangwa kujya gati kazagasimbira ko kwibuye kamusanga ukivamo hameze icoco ingurukize bwa bundi nabwo ukazusanga karahangaha ariko ejo bundi uravuze ndibuka nategereye rikodi ya Ngarura ndayicisha agace gatoya Ngarura ariko avuga ngo abantu batwicishije batumye dushira ngo n'abasore b'abanyamurenge bari muri leta ya Kongo ngo leta iri kutwishyira tumaze ngo bayicayemo gute reka ndakohereza rikodi ya Ngarura ndayifite narayitegereye nawe narayitegereye none ubu nyine karavuga ngo batari muri leta reka nkubwire amakuru dufite abantu batatu bagiye mu Kagara kubera impamvu cyangwa bose barimo kubera impamvu reka ndakubwira ukuntu uzagenza hari umuntu wagiye mu Kagara kubera yuko se ari akagara kwantegera kubera yuko hari ikintu batumvikanyemo n'ubuyobozi tuvuge ku mfano bwa Mahoro noneho iwe agashaka kugira ngo abe president byakunda noneho aba akagara kubera inyungu ziwe aba akagara noneho abamushamikiyeho nk'abana biwe baba akagara kubera impamvu z'uko se yagiye hakaba abandi bahamagawe bari bafite ijambo bavuga rigashaka nko kumvikana barabahamagara kuri telefone nibo bangarura barababwira ati mwa bagabo mwe mufite amagambo ameze neza ariko aya magambo yanyu muyakoresheje muri ubu buryo bwo kugambana twubaha amafaranga kandi muzoza mubivuga muri ubu buryo
barababombora. Uwo ni Ngarura yarabombotse, yarabombotse. Ngarura yarabombotse. Bamufashe ku ngufu, baramuteru barabomboye, uwo ni Ngarura. Abangaba natangiriyeho uyu natangiriye ngo yazashaka ubuyobozi muri mahoro cyangwa mu bundi buryo ngo bikanga akaja mu nuriya uhengamye umutwe ngo witwa ngo nintuze mwene wacu wa uriya nawe yagiye mu ntuze ni Gakunzi. Uwo ni Gakunzi nawe umunyabwinshi. Aho uwo nguwo ni Munigatama. Aho uwo nguwo ni Manyota. Abo ngabo aho naho uyu Manyota nawe yagiye nkangarura. Manyota nawe ari umuntu wamufashe kubera kuvuga yaraguzwe. Hari umuntu nawe wamufashe bugwate. Aho tugende yarabombotse nawe. Ababifaranga harimo Ngarura, hakaba Galasi. Galasi nawe yaraguzwe. Iyo ntaco yaguze. Iwe baraguze. Aho tugende noneho na Manyota nawe yaraguzwe. Aho nuriya kuko abantu impamvu tuvuga ngo baraguzwe nibo bantu bakavuga abanyamurenge, bakavuga akarengane k'abanyamurenge baratse bicishaga mu ndirimbo. Ngarura ariko dizeba ku maspace buri munsi. Aho uriya Manyota ni kuvuga niwe wa mbere yakaza avuga akarengane. Baramatubona bagabo barashoboye, reka tubagure tubabombore bakore bavuga ko nta kibazo bafite, bahakana ibiri ko bibi wabo. Yego. Hakaba abandi babaswe gusa na Satani gusa yumva yuko mwene se yamerewe neza, yumva ko nawe bimubangamiye. Kuruva aravuga ati aba bajenesi babonye abatabazi kiba gipfuye. Kuruva barahaba uzorebe no mu mafamiye muri famille restreinte haba abantu bazamabazwa yuko mwene nyina yakiza cyane akamagura uburozi akamubuga umuhereza mu cyangwa akamugambanira cyangwa akamugambanira gusa ngo runaka ngo yakiza akamagurisha ari gusa muri ubwo buryo gusa. Iryo ni rya shari ryari muri Yuda Iskariyoti. Ukuntu yababaye ababazwa n'ukuntu mugenzi wiwe Kayini none ababazwa n'ukuntu igitambo yiwe ya mugenzi wiwe gishimiwe igihe ritishimiwe. Cyama yumva nyine yagize ishari harabatereka muri kamwica. Abo ngabo barahari. Biro sino batangaho umufano ngo mvuge ngo ni runaka. Ariko reka tuba dusubiye inyuma. Abantu bagabo usubiye mu mavideo yabo bose duhere kuri Manyota twari tuvuze nuko hari amavideo yabo. Wewe nyine yaravuze ngo abantu bose bari hanze y'umuryango w'amahoro peace abo ni abagambanye ni babi. Ngarura tegerera ariko tukabasirikare bari muri FARDC atukareta ya Kongo ko yatumaze ubunyera hindutse. Galasi aririmba twirwana aririmba umugore w'umunyamurenge ngo n'agaciro avuga ngo Imana izorinde gupanika bari abagabo ngo ntibazahunga inkende. None yagiye muri za nkende. Urabona inyungu bari kubona abantu basaza bari kubapfa, bari kubona abantu bene babo bari kubapfa, bari kubona abo zarababona bakuru babo bari kubitwa buri munsi na drone na leta bari kubakorera. Barabaroga bigenda tugira ngo birengagize bino bintu biriko biba kandi babizi. Muri uburozi bwa mbere si ibi bihuru baca. Uburozi bwa mbere no kukoroga ubwonko umuntu akinjira agasesera mu bwonko bwawe akabimungu wowe ugahagarara uzi ngo uracahagaze naho waramunzwe. Umunsi umwe gusa akayaga koza kogera gutya nta giti uzugira gutya wagera nko mu ishamba ukamubona igiti cyarahagaze kimeze kakiriye urakibona kiriya giti kibijusha kimeze neza niba cyarinjiwemo n'imungu imungu yarinjiyemo umuyaga woza kuri kiriya giti ukaba bava ngo kikuguye imbere ugasanga wowe ukibaza ati kino kintu niki ko kiguye kandi cyari gikomeye kimeze neza kagenzi kako kananutse kameze gutya ukabona karacahagaze kameze neza. Waje gusanga ugasanga indani harimo imungu
nicyo cyagiye usanga igiti harakoboka nkana nk'uku intuze inzuki zinjiyemo indani ni impako wowe ukagiraga ngo igiti ni kizima akazoni mubumbe w'inyuma akagara kose karamuzwe gafite impako iri indani indani ni igikongoro nta kintu na kimwe kirimo kwantegera twebwe ko turabona gusa iriya ntuze kava ariko indani ntigere woterura kava ngo ujanye telefone naho wajanye kava gusa kwantegera iki telefone kidafite motherboard ukabona inyuma ni telefone ariko nta kintu kirimo indani ni ukuvuga ngo akagara kose uko kakabaye nta kintu urabona bari abana bari haruguru barananutse bari mu kazi barananutse ariko barakomeye kurusha biriya bigabo byari bifite ikida bahagaze iruhande rwa nefu ejo bundi uwo kwamubona ashaka indi cyaza kivuga ngo uwo kwamubona kiraguye gusa kubera yuko tuzi indani harimo impako ko turareba kuvertire nyine ko turareba kuvertire ni ikintu cyajibushe inda yaraje ishati kirashaka guturika kwantegera amakoti yarabijimbye yose ariko muri indani hose kuri ni impako ho kunjiramo kandi kantu gusa gatoya wo kwama bagwa hasi dusoze kandi uzarebe birasheze byose bose barasheze barareka gutorwa tamikwa bose barasheze bameze neza barariye barangoye ariko wajanye na Daniel abatsi siniyandusha bino zo kurya by'ibwami yemera kujya ibishimbo abako kurya ibishimbo baririya ariko kurya bose bari inyama bararimbutse icyo gusa twobabwira cyo akanwa k'umuntu uru rurimi rushobora kuzakwicaza n'abakomeye kwantegera gukomera so gukomera ngo ugiye kwicarana na nefu ugukomera so gukomera ngo ugiye kwicarana na gisegete gukomera so gukomera aho kuvuga ngo nicarane na gisegete wa aho kuvuga ngo mene ngo nicaranye na gisegete kwicarana n'imfubyi iri ruguru no kwicarana n'umwana w'imfubyi witangiriye itama kuko iwe simpako Kabila yavuze ijambo aravuga ngo abantu bose bafite uruhare mu kwicwa kw'abakongomani ngo arabasabira ngo umuvumo bose ngo nibivume bagomba kuvuma kandi n'ibivume bazanavumwa nyine abantu ariko babona bene wabo bapfa gutya bakaja gushinyagura bakaja gushimira abari ko babica mu murakoze muhagarura amahoro muri bivume n'imwihangane rero dukomeje kwihanganisha abanyamurenge ukomeze mwihangane Imana irahari n'izo ngabo zacu reka nkubwire wa sezera abantu reka sinsezera ntavuze kano kantu nyine bivuge usezera wari wumva uburyohe bw'akanyunyuzwa buriya bwa kera bw'iwacu akantu kakabona gutya munsi hazaba munsi hazaba mwe ari ubunyunyuzwa biri hari akanyunyuzwa k'akarungu kakarungu niko ngiye kuvuga ukagashikura gutya wamara ugafata twatuzi ukagira ngo tuzavuga turyohereye ariko uzumva ukuntu dushira vuba ziriya faranga akagara bazabarya ninka tujye tuzi twakanyunyuzwa tugashirira turashoje udufaranga twose uhabwa two kugambanira ubwoko bwawe ni nk'amafaranga y'akanyunyuzwa ni nk'amazi y'akanyunyuzwa uzi ugira ngo ariko tuzi umenya ngo wakanwo mu bwoko gusaza ururimi ni sasa wumva ariko iriya mu bwoko uzumva nkaho hari nk'akantu wakoze ariko hano ku rurimi hano kuri sanse yagu uzumva ari nk'akantu gusa kahaciye niko nzumira kikiza kika mu nda nta kintu uzokora kizima ngo kirangizike n'abantu bose umuryi babarundarundire bagire gute ariko nta kintu na kimwe kizima uzakoresha izo faranga zizaza zamaze zishira mu ntoki gutya ubure naho zigiye wibaza ati se
izi faranga nazikoresheje iki, sinubatse ihwese, sinubatse inzu, sinubatse iki, kuko niyo nzu izakugwaho. hari abazifite ariko nanone nazo nta mahoro. Inzu y'amaraso, mwenda wambwira umuntu, inzu y'amaraso, mbwira umuntu wubatse mwenda wubatse inzu muri ariya mafaranga. Amakuru ufite nta makuru ufite y'umuntu waguze inzu ejo bundi ya miliyoni ejo bundi. Iriya si inzu, iriya si inzu kazayiraramwo ngo agiramwo amahoro, azoza yirara yikanga ahunga. Sezere abakunzi bacu, turabasezeye ariko turagarutse. Ubabwira ijambo rimwe, ijambo rikomeye. Ndabaheza urugero rutoya. Uzarebe iyo wokeje ikigori, kurumva, ukakirya ahahiye, cya kigori ntuzumva ko caryoshe kandi wari hahiye. Iyo uzurya noneho ukotsa nkaha ugahungura ukarya, ko ndavuga ikigori kibisi. Iyo utegereje ugategereza cya kigori cyose kigasha ukakirira icyarimwe, nicyo gihe uzumva uburyohe bw'ikigori. Kurumva akagarani kare ukazungura ngo usubizemo ngo nimwihangane, nimwihangane ikigori gisha tuzokirya kimeze neza. Niba ko baratangira kuja kurya inyungu ko barajabura, kandi nta buryohe buba mu kujabura, nibihangane. Iyo wagumye kujabura uza usanga wanimye n'abandi, n'indambi. Nimwihangane kandi ariwo wakotsa, nimwihangane igihe cyo kurya kikiragera. Kurya kugiye kuzabaho, tuzurya Kongo tuzoyijya twitonze, twabajije kurinda ko tuyotsa neza, tukayigira neza, tukayitunganya, tukazabona kurya. Naho aba bantu baba birukankira kuja gukira igihe cyo gukira kitarabaho. Reka tubasabe gukora subscribe abatarayikora kuri TNG TV, ariko nanone mugane no kwidubusa ko nabonye bazizamuye. Turabashimiye naharenze mu gitondo mbona zazamutse hariya kwidubusa no kuri TNG nicyo ndebe iwawe, lakini ngo zizamuke ziriya zaba mana ubwire hariya hantu. Nibazikore nuko rero keneye kugeza target idubusa ko muzamuke mukubite agera mu gihumbi kuri TNG. Ndashimira abamaze kwiyabone, bari batari abone, nawe nimba ariko kidukurikira kanda subscribe, nanone nimba usanzwe dukurikira sharing ikiganiro ubabwire ngo ni mukande sabone kugira ngo cyane neza tuheza amakuru. Imana ibaheze imigisha. Murakoze.